Hey na hian hey SSR 155 demo kan thalchil ve do ni an don ni an tlan chok to ni la hey riding posture hi R15 tenen point ang lek leka a food dress om na hi anung dewa ke hi tlema tom te khaya chuan a handlebar hi a par thlai ang reng khop me tlem na niam dewa a ti han khal thui vak lo chuan no ma ra chu khal rei hianin ut a kham tu deuh don ni na langa chuan hei an han tlan chin nga tur tlang road lampanga te ram hlun road lampanga to na khatlan pheime ka bongkon lampang panin chuan hei motor po tam to khop mai a Christmas bazaar te hun chodon to ni nga chuanin hei rel kong te lo lut to boka kan hriat tur chu vai te po hin ron kalna sani an mani lir thei kengin site te hin hrelo mai a du na te tok deuh chep deuh hin pak thina eng te po hi film khuranga ya baka lir thei bo te po hi atam mai a abik takin hei Yamaha hi an soi thela soi selna lampang ni lo sela ari sela thata wang henin ni mi hen an du a ei vai ho tele namdang te po henin an run na sani mizoram mi hi tianin alok te po hian an pe chemaya wiring hi direct alo olvio nge ni turani ti hian a bo chun me CCTV te pon an lang thin nangin mai ten tuam tat chuan mu hriat ngai na om lo baka kan CCTV hi a thatok lo tlang pui thina chuwang chuanin kan leidon ani point lir thei dang po ni tho phim khur tlom lo garage ami po an ru chuak an ru bo thei tho ani chuwang chuanin tun la ya electronic system thadeu deuh atam to alarm security alarm te po fit thaya GPS location en na te po attention and fit thina chuan this lock hi soi mai lo taila he to mi lo this lock hi man tlem te chawani zathum tivel bor ani mo ka thelo ai po chon tlom mai thei bike nuai chuang man kan nei ani chuanin kan dana po hi mang pon ngai mai la this te mo han lock tlatila mo security alarm ten voila a bo tur tam zo khi chu an pumpel ngei na ri no ma chuwang chuanin an nei tur te po khanin tunan soi hi ngai poi mo taila mani tan zel ania chan chu tun la ya mi sualan tam to hei rui thei thil ti te rui thei thil ti kherlo po henin mi sual thil ruk tur song shrim chun tam to ni ai zong kho chu ai anin chuwang chuanin film khur luat om lo ani a bo nuwa zon boy shep ai chuanin a bo ma security lama han lak wa takha a thazo khani chuanin hei XSR hi engeni naked bike neo retro an tiang chi ho hi RX 100 kan hrianga kha hun lai rajdut te po ta khatiang style le kan non siam khani ta ni chuanin 155cc chonia a cc niam ai hianin horsepower hi 18.1 le 18.4 PS le 14.1 newton meters torque nei ni ain thazo khop meya 137 kg choni wang henin chuan USD 4 karon mang box ya khalhin arinaina nuam khop me hei traffic jam po han thek zung ol sama hei bike rid deuh han khal chuanin ei ka ma te po hei CB350 RS atlana ite po hi horsepower hi ka hriat suala chuan 19 na niamo chuan torque kha 25-26 wel ning ka hria arit khop maya bike chu khal chu nuam reng amara chu chowela first second ti la reng ngaya ha thak deuh lek thina baka Honda hi doi henin a gear region ron ti te thina a sprocket hi a ma hi 14 ania a hnung hi 35 chawni wang henin hunter te chuan hrianga in thazo ve ma toka hunter hi 15/46 ning ka hria sprocket hi chuwang chuan a hnung sprocket a len na wang khanin kong chowa pot chak ni chuan chulo pakhat le hetiang styling a chuan soi mai mi lo tor chu TVS ronin 220 cc 225 so ani mo ka chiang himi hi 20 horsepower 20 Nm torque ania ai in zo maya achan chu ei CB350 RS ti te le hunter te hi chu 180 kg za somri ania rit ve piana ronin big chu kg za somruk chu ania chuanin sprocketing a hian ma 13 anunga 42 ania chuan chuanin gear
เหรียญพวกเราอันที่นั่น5 gear พอ25ที่เวลบอร์ปนตันเด็ดเทนี่จนอินพูดปนกงชาวอัดลุงพังท่าเราเมไงงำเดือนตันเทียจะนี่พักเตะกลางลบเทียมั้งที่อย่างนี้มิโซรามาชวนกันวันนี้ชวนนี่กงสุกชาวกันตันตั้มเวทเขาบอกชวนจนไบค์ตกท่าเราเดียวมั้งกงชาวปนน่ะเราเดียวในจู่เรื่องรู้หาดูกันพูดเต้นเราริดอันเราเท้าวิวไปจนนี่เรื่องรู้หาดูนี่ชวนนี่ไบค์พาวเวอร์เลยมาจากเดียวที่จู่ขัดชนวมเดียวเฮ้ยทราฟิกตัวคบไม่ตานสอดระวังแรงคบไม่มาเราสุรินัยตะกี้นี่กันเจเบเจล่ะตัวต่ำคบไม่สกูตี้ที่ยังเราให้ชวนนี่ข้าช่วงอัตลันเด็ดในจนสกูตี้ที่ออลซัมเกียร์ทักษิณไงล่ะวะอินรักฮัลออลซัมที่เราพูดไม่เทบอกว่าสกูตี้ที่มีป้าเขาพอเห็นอามาข้าช่วงนี้ชวนเตอร์เดียวข้าช่วงไปชิคาลตัวบีกันที่ข้างกันนั่นด่าเชนะมาเราช่วมีป้าจอกเห็นกันขัดต่ำมาจอกเมื่อที่เทียให้big bike สันนี่ cc 600 cc above 1000ที่เวลนี่พอเห็นนะ substitute ตันเห็นtwo wheeler scooter มั้ง125 cc ที่เวลพอเห็นนี่เชนะข้าช่วงเล็กลามาชวนอันนี้พอเห็นเจ็บแล้วว่าชวนนี่สกูตเตอร์เขาให้เกียร์เลยสกูตเตอร์เขาให้อันมังน่าสะเดวเบอร์เวลาเท่าบอกนี่ชวนให้อวัยนา XSR 155ขัดชินะให้จางขายก็ติดต่อค่ะขลาดำไม่โอ้เราลักจุมิมันเอกมาที่โซ่บัสนุ่งเสียดิ้งโซ่เบลล์ครบไม่บัสสิเจที่น่าไปอย่างละว่าพอดิ้งtraffic police เบรกเช็ดรออติไว้จนรบอันนี้ตอนนี้ฟิล์มกูรังไอที่ทอดเราตัวที่นั่นนี่จ้ะตัวกลางลำปังปันนินอันกลางชาวงะวันไต่เวเตียงจ้านะไปแล้วชาวเวเซลงให้กับมาเฮียน R15 V3 V4 กลางชาวให้อันนี้จ้ะบอกน่าสบีครบไหมจ้ะหาดำตะเกียนขัดเทียจนก็สวยตรงขันนี้ฟูดเรสเราให้นุ่งเดียวตัวน่ะ R15 ปักมาบีอย่างเจี๊ย position ของเขาเกินครับป่ะเรื่องนี้ต้มเดียวขัดท่านเราจน problem ตัวเรามีแล้ววะมันดิ้งเลยตอนนั้นสอดเราแล้วไหมจนให้ Continental GT650 กับบุลาเห็นตอนนั้น inline 2 twin cylinder นี่ก็เสียว่าเสียงว่าอัดสักเท่านั้นเองเคซีฮิริตไม่เคซีจะนี่สมนี่ที่เวลบอร์มอนี่นี่ก็เสียกุอินทัลนี่ชินซูหันเล็กลามโฟให้ที่ทราฟิกจามันดินันทรานสวัสดิ์ตัดนี่จนอันนี้น้องเวดูเขาเป็นการยังบ้ากับเอนจินสาเหตุมีอุรนะเทียนะทัศน์กายรถจนน้องเพี้ยนนะมอไม่ลุ่มไอขันปากข้างไอหรอปะเพียงตาอันทรานส่งให้ตัวนั้นมาหินรัสโชว์รูมวันเชิงโชว์ไหมกะโชว์ลำปังจุดจามนะสักครบไหมอันทรานโชว์เวชินะรีน่าตะกินให้อินทัศน์เลยวะอัตโตกระชัดเพ่บางอย่างนี้เกียร์เลียนนี่ตัวก็ลักษณะไงเราให้ number 2 3ตัวนั้น number 3กับหลานเมกะเห็นนั่นเลยตุกลวินเดียนปวดโชว์เวจจดเท่นี่นวมครบไหมสิทธิ์พอให้อาศัยมีเราemptyแล้วก็จนนวมตักนี่รู้เท่านั้นเองน้ำมันตัวcushioningเสียหาดำจกไอ้สิทธิ์ดูโอเวอร์ที่ลงระดับเฮียนี่มองน่าดูเล็ดลิงได้สกะส่วนส่วนนี้ตกเจี๊ยเหี่ยวไหมนี่มั้งดูปลุกส่วนนี้กันช่วยเตลละกันทุ่มเตลมองหิขำเตลเทนะตกเจี๊ยเหี่ยวมารู้แล้วตุกละอาศัยเท่าบอกค่ะตกเจี๊ยเหี่ยวไปหมดครบไหมดูทางกองพอรีน่าตะกินเชลล์ไปไอ้ยันตันทัศน์สุดจากลำปังโซรีน่าตะกินเคลียร์วิวไปไอ้นี่ลุ่มนวมครบไหมก็เกินหับปันเดียวแล้วก็ที่ชาติบ้านบุเล่แจ็คเก็ตปันก็หาดูทางโซจินชูเชียดไปว่าครบไหมบรัวคิงเวทัดไหมดูทางลำปังอมชวนจิงการนิลุมปอนไอ้น่ะสบิวตัวนี้จันนี่นะหนุ่มหามครบไหมXSR ที่กันสวยเลยทีนึงหุ่นดังอินโดนีเซียที่เวลาจวนใน2019เวลที่คันนั้นเราล้นสุดตัวข้างหุ่นไล่คันนี้ MT คันมิโซรามาชวนกันหมู่คันนี่เว้ยไหมจวนนี้ให้ไบค์เทสช่างของเราตัวอินโฟไบค์สเตปเฮียนี่อันขลับยังเห็นที่กังXSR ที่
Mizoram kan pu ve don India rama inti ga ngen non che don hi po thina tia ni ei nal kan lo ti tlang lo mania ki po exercise hi chon mi ka mi thi chu la mai ni a chu ma tang ko kanin a chei dan tur la tam sia tuna po accessories hi tam mai ya ama headlight grill lang chi te oma chuanin ngeni a fairing semi fairing kan ting chi bikini fairing ka a om don boka chuanin handlebar ngeni a topa side glass in buang chi kha mo bar and mirror ka kha om don boka chuanin a seat a hianin cafe racer seat ang kha om don boka khating neu kha chi na kha a om don ani a to don lo amal pon kan du dan ang thlap pon a chei the don ani Yamaha hi that ve me chu kha ni ta chei dan tur tam me accessories hi rok sa te pon e thawa kan rianga a chei na tur tam me ni bikina chuan chuanin hral po kal bok reng ani tuna pon hral chara erok si booking an lein chan hlei thei lawan in tiani September a book to te kha October tha top November a te an chang chau me a tiani hei an tlan chho ve thina ka hernal tu lowa that gear a hei 50 53 54 55 56 chho ve zela VVA hi tangkai ve na ni thu rei the a hei speed kala lo boka 65 per ka chu hol ve the ni kha tlan view ira chuan 80 chu hol zan the don ni mo speed la debin leitan chu hriat khop mai boruak vin tak mai hei rinai takin dur tlang lama tanga rongkal po lir the tamani hia phur mun mai lom tun ma sang hi panga chobel kan han khal ve tran tir kha chuanin motor pola tlem boka right te kha no mani tuna chun han tlan hlekila khoi mun mai poi traffic jam hi ni ze to me enjoyment right tur tak chon mun la de olek kilometer somga chin vel samthum ti vel bor chotal tlan anga ya tlan par du pon helai tlem lo cheve deu ni he ei classic te ni towa khuwa te ro towa in film kur ve deu hlek angai khuwa lo vot to bok nen hei avut khu te hi hritlan na hmora nia chuan immunity kan boost sangai ni kan ele in kan ti thatanga ya ele in tha kan tamangai ni hei fruits ve lampang po vitamin C tamna lampang te taila tonang boro ka chana tha ni mo hei turtlang lampang an tlan phenga so ta topa walk around review te nei tum taila thome tlan chelila hei a chelai neu chu lo ma mara chu ruwa sur lova a chiu lawa zia pian mai hela pang chu ala re le mai a tem chuan tayar chu doi chu na ru hret tayar pressure tam deuh hret ning ka hria a chhir reu mai min hol thep deuh hlek ila zia garing hei bus khoi lama tanga rong kal nge ni college lama tanga ron ho chho nge ni ha hei ding le ngal ta tur mai ase two wheeler hi num ve na ni car hin muang chang in tian kanin to tha kan tlan ve zung zung mai jama hin kan tang rei lo bi ka hi num na ni ka ma mi hi Harley X440 ani hari chu nal hamam khop mai mara chu aman hi to ve tanga wang hin mo ni le sing ruk ti vel bod ni ka complete hi ton la ya company dang bike tha tam to sia Harley and TV chu 26 bhp vel chu 440cc a tok khat 35 vel moni ne ma se tok tam tluk kha tlan chak tak tak nan chon atlak le chi alowa 26 chu ni box ya bike lo rit ve bok nen noi ni le sing ruk vel bora le ai chonin speed 400 triumph mo 40 bhp 39 nm tok ti vel mi oma thanom de zo kan Harley ti vel ngot ai chon a brand name shim awang point hello chok le thu te lir thei choice tam to ni tu ma kha chuanin an bike nei tir ve kha chuanin Hero Honda Ambition 135 ti te CBZL model Charisma Bajaj Pulsar 150 180 220 tiang ho khania chuan Rajdut RX
ani le tlonga hala tamwak lo ni ma se tuna chuanin hei thalai te ho bike lama tuitan pon fan nei em to maya company thatak tak tam to du thlan tur changkang tak tak chuan bike cheina po tam to du thlan tur tam em me ni bike che takom to lo amara chu kan khallan tur milazirin enge ni kong chho chuk chho kong chia kan tlan tam don ani jan tlema off road bike ang chi te kan lei kha fu jok dona hei thian tlang lama train fe ko ate R15 ten khal pui me a shom don hen kan shakha pa R15 vel khalai chuanin expulse te ma off road bike ang chi khatiang hote mo splendor te mo khalta sela an nom sakpui de jok om hen karin thina mar so R15 te bokranin fe kornen fe thom no nenan ha hi cho in mil chi lo de thina sut kot ha kha anoya ki korbul le sleeper bunang velani ka ngai dana chuanin a in mil chi lo de kan mil turang bike ki than thiam ngai khop mai nuam khop mai ni sa hei khuat atilum ve dewa borok vot pot le min ti sia deu tlan phei zela hei dur tlang lam panga pollution ti tur ta po khain china ma mi ta po khain tlar nu kha last minute ati hi chin no sarum hi ol thina chuanin ma fe tangin loin ma koila in tlar pu ngai loin oi ta po hi pollution ti tur kan ni hi sir velam pang mi hi in tlar thui kha me he pakha chu hak pe to lo nyang kharan no kwal top mai chuan hei ka ding lampang sira hian pollution ti na mun chu lo ni a hei ngak rei ve khopang nung lampang mi ho ka chu chuan han tlan zeli la fai bol vela walk around nei tu mila thang an nuam khop mai hei borok po tur tlang hi chu aizol ne na khai kin chuanin a borok chu la thiang de pollution chu la tlem de hleka thingvel te pola tama azia khop mai ik fai lampang a vela pangai han peng chawanga tian tlan zeli la an nuam khop mai khal chu longran nan pon nuam don ni an tlan sak pui tak tak nan nuam khopang le zang khai sia pick up a thare box sia a break hi ri nai takin a tha nuam khop mai man man chut ni lo man lo chong si lo khala nuam khop mai pa mi hi RTR 200 ania ai in pura ka uma moti niang tlan chak le zuk mai la hi durtlang biakin durtlang not ani man tim kho biakin hei pui ro khop mai tlan phei zeli la tian hei nei turno maniang wan chei velan veng na satat mai in nei season chodon tat mo blanket sin ngot ai chuanin bop pui pati extra han sin bel kha chu azia de hlek zau ni an uang mai me ni kha hei kong then chu lo khuwa motor an sil ni nge yang hela pang chu rinai takin min tam lo khop mai re yang reng nan kal lop nge ninga an thut lai ve shim nge mani nom par view we traffic jam lawa ti thei ve view zele hei ela hi ik fai ro tania tlan hi nuam view mai hei kongpo ache ran lo ne ka soyang ama de ga lo soi tong khanin Yamaha hi bike tha ania moli thei tha ania chuwang chuan an rudu em salte pol sama vairama te mun thanga te an ro bonus em ya athen khat pat the darin an sal ru thin ni te pon an soya chuwang chuanin Yamaha bike kan nei don ani chuanin dis lock emo security alarm motal chu ngai tu tel theila a tha khop mai ani lo chuan a bole sup don tu na te po lo ngai reng maro an han lenga na sal le chum manga abo chumi khata chu abo garage kada abo ano tile sup mai
chuan chuanin chumi thlen hma chuanin a security lampang saw kha ngai venila soin khanin dislok te security alarm vu ang chi te chuan GPS tracker te pawh then chuan an vu thina khating te pawh kha lo bo palta ni point yeng ani khata tang khanin phone atang khan location kha en mai thei dona police report po hi lelama chuanin an chui vek seng bik lova thil dang boina turin nga neu khapa chuanin khatia boi shep ngai lo khanin kan park don ani chuanin khatiang ho kha dislok te patal kha haneng lawila ruk mai kha har ve deuh don ni tikanin tala te po alarm ang chi kha om thina an khoi che ta chiau vok ang chi kha khate de pa thawiawang khulai a thang dewa khonin kan dinganga walk around toite kan neyang voin chu nuam khop mai he an do tok photanga walk around kan neyang ke hi ni a he XSR 155 chu thun he mange swing arm hi he aluminum swing arm ania V4 na man kania en ang veka he suspension te poina nga chuanin karinan khala nuam riu mai maro chu atai ar hi doina mar de hle kan mani aso chu trang at mai looks po zia ngang khop mai chuan hi ali ani coolant te nia vibrate brakes amanga ahma tire hi nylon grip zipper engza ngi 100 by 80 17 ani nung hi 140 70 17 na thanga ngang khop mai chuan hei tail light te hi moi ania a display ber hi nok buai lovin changkang mai ni maltong kan le lokong fe chiang du tang than sang and sons ram nun rota azo fia theya aman hi doi khat ching sari sang li zaruk ania no tolo khop mai tu nai chana don tolo takani chuan chuanin anei thei tan nei nge chi helek lama nom box si traffic jam anoma pick up a thapi na anal boka anal kha poi moni thalai chun anal poi mo ber mo chuanin no zo chiang don nia du tok photang